Daily FM ikanale magatanta ijiri wirigiro kwa mbere wajale kwa Daily FM rukirwa narwa kiri mubango ojoro muri budikire diratumba kugira bakumi ijiri no cyarukire mankale nyirukire tukadara tukiariria mantu kadumba digiwiti nambere kwa ndeguru yetu ya Kenya na mono tukimuri kama tulene naja kwetu mudikire rikana mudikire kwa njiri rukire bakumi ijiri chirukire na nusu mankale nya chirukire nakaukange monyanya nakaukange otekaugyo inagwa kanyere inagwa ane mwene kanyere inagwa ene mwene. wa Meru TV orinantuko indongi eri maine ya tariki 16 mwezi y'omwanja mwaka ni 2024 kakwatwe ni kirente sia Meru TV ogoro betabateri mbabu na kariba Rwanda rwaigembe no kabaite na mbere kwangaika no ntobwaga gebo karia kirendo andayu bakido kironi maida na ngombe betano tu abarenkya untobotomete kundika Genzi parombo mo mbakwe waitike waziri wa karia kenda otereria nteru na kwangura kari banteri umaidori katamberu ni mwandiki wetu wanteto kuma media mukiro nkonja na kariba Rwanda rwegembe North no bari na kiriro ntuko na miangaiko no ntobowaga gibokari kirindo andasio orira bakwithukiro ni maitho ntuko na kuyura ng'ombe cio hamwe na ntuko oro wanterei na batu abari nkemetheri batena kantu kinyaka kurira nabo school fee iboro Rwanda ro gitato thirwa kamarengao antobori bakathira na ng'ombe yete ng'ombe nyingi kathira so mwanka thai baba tagemea urethi bo ng'ombe nta sio mano nta ni bibira tutagemete muno kono gweto kutena muntu ina matumaini ya kwenda mwana sukuru kutena matumaini ya kura bisi matumaini no ya kari community kuthina na community kuthina Gembe North kuna crisis muno yes insecurity na ingwetigia ma MP yetu ya mami muno pete konga yes ntete give ni batu ba pendekesete utwenda kayo benda indasio bande tinara tinio mumke maisha yantu security ni otuma muntu akomba kubangania mantu yake ya maisha kwithia kuthina security nikari ngava na muntu mubiwe na na William Ruto batu twengo itebia security biongo tobi ntobo ne botomete kundi kimwe kanteri Genzi baumirete na kurombo mo the PS wa ukania nteri kendomba kwithira na kuyako no tetherio karia kenda ntoba kuntuko bangura maithori yara bayeri ng'ombe cio amwe na ntoba kuntuko baraboroi kaita karamu tongoria wa Nthiguru William Ruto ereri kuthura cabinet ingi injaro President William Ruto athikerie batu tukiaracia no to Genzi raririe nanda miunga mukono yana kweana antu abethi bathanu ngwe antu bathomu antu bariteta ngwe na UN onto Victor riteta ngwe na UN akarita ngwe na Kenya Force akarita ngwe na World Bank sala iboni nani utkwa wagiteke una bonge ni mutaalamu wa security muno rutere ruru eto ruyurite wamba wa ng'ombe ite utira wita ng'ombe ite antu bate utira kworwa karomba raisi atolele na rigitho ria mwanja thai no lelie muno Igembe North ko gutatarwa watiri o twayugerio uhuru agazo gukeo twera mwana wetu o Jennicent la iboni mbarua amwa itekeu raisi yethero atutethetie bunene sana vijana bimba kultangwe ibuno ndo twena muntu mwe from Igembe North na the one aitwa Dr. Victor Levon ngotike muntu na savete asa njesh na tena na PhD service ya KDF ngotike mtu na capability ekomba Qurani nya CS
security in Kenya. Na Mr. President, umapio bibi tunyeleti in Kenya is security. Kimwesimu wetu Ruto na tutetherie tenere orera tumrombe tutinjensi antu babethe barua thaitu sakuru antu babethe antu barari ku barari bakuru lakini thaitu yoro antu babethe bijana bibia njensi ngwe ya mthako mbarua ya bario mbarua Dr. Peter Laibon uga komba ngwe corona maitha kufuatilia manto ya wamba Kenya corruption security amiomba nonto no mtoria thirikari ina kibake atoera akuruba batathoma babeta basamukia ndigiri cio samukia ngwe nonto batomba ngwe. Keripotera Meru TV kume Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Kwa sana Mukiri Onkonja nonto barigotu ina njira enkinyaniru na tuza na mbere kariba kumabori bakuromba rais wa ndegoro rais William Ruto kutira kudura ndukembele kire cabinet inge enjero na kulikutila bara badura batena meya madikweto anteto gakimutegi nowe na ripoti Nyunthiguru kubuta mawaziri na kwerigirwa kuthura bangi ntuku ichiyite indi akariba kumabori bakuromba Ruto akithurana tigera kuthingatira mantu kathomba mario Oni romba yakwa ndi mtu mwithi ndene Meru County ndiromba your excellency ukara gutara ministers tara mbere ma mtu urea utiviolate chapter 6 constitution yetu ira ikwariria manzo integrity ngajo tegera muno ki ministers bara betho abario baba ingire toka igwa mtu na magamba 14 bangi inya kwiboba prosecuted twatiari lakini bado gathira bado is finding his way into the cabinet ko uturiromba oju mtu doga atarwa na atarwe mtu uria utina integrity issues president nda muromba na balance Kinyana Regions qualification. We have very many people qualified in Kenya who can do that job. It's a shock to find that somebody holding a student diploma becomes our minister of professors. That is very shocking. Secondly, I would like to propose, because there are very many Kenyans who are jobless, if one minister is given that job, he should surrender all the other jobs he has in Kenya so that he can concentrate on his ministerial work. Mr. President, onari ugweta kuthurana tafadhali mantu jabiyama nuntu tukone bura gwatania na baba mewe jana yaja uju kuja kuthurana abu kushia the national cake kuja kuthurana ODM na Kenya Kwanza kuja kuthurana inya ntu bangi bara baregi Kenya tugenya inya ki opposition nuntu dai tukuona president yogwe au weterete itakuringira kura lakini yogwe kugeria kuthiri opposition nkuruki bakinyeria kuthurwa kwa ntuke mbithi kwa wingi antu ba bethi na bui bategerwe antu ba bethi tuingairwa ome mono tukirwa tutena experience and nuntu bagintu kiu ugeta kwethira antu ibaire recycled akuru bara batwire ku akuru ba akuru mono non performers ugeta ibaire recycled bachoka ki cabinet antu ba bethi bakengwa bakirwa batena experience mantu ja utarani ja CSS igo tarwe antu na mono ba bethi ntikuga ba bethi nuntu ibakumba bena mathomo jara ja kwendeka indi tugutwika nuntu ni indakuringire campaign mono na kinya kithomo kiu ntina kyo gutwika ironga ugeta umpegiti. Let us focus on the young people who have not made themselves dirty with them you say other things, who concentrate on their ministries. Ode muntu gwita parliament wena miaka 50 bonde ibacokenja na bacokanja baukire ndiguru ite na mbere ugo keja gukaro ukambira kulima ndithangi uneki maigo naonge akire maneti uneki ore mabwega no ore kulima neti uneki na ne babaka bakurire muntu areta ritaya atonya thirikari-ini iriria yetire ritaya go tomba bwakurire ici ugikara ndiguru bakurukia ambote genjesi bangana bagatonya nikenda bakabategaira mauku antu batina metho urita ofisi no kethera no timi wanu ogwita ititheria ana nabo barinja na bakure thina
imbie kagiria ndo aciora na ikuo bibingi ukaiga antu bagukwa amwe nabo bibakuria ndarombo ndi Mumiru jo ntu turari na CS Mumiru batu tu Meru itutegerwe ituchokirwe no there are so many other qualified people in Meru who can serve as CSs kuna itu aromba batu tweja antu ba Meru itutegerwe itwewe kanya twina antu abangi muno tumba ku forward baka kadira gitikia niki ya CS na bakethwa be performance na baitangwe indongi muno kuma giciumbunge kia Buri nkiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi sana gaki Mutegi no mtu bari bo twina njira y'inkinyaniru na kariba kiroginerere wandine ya Bogeta East Southimenti nibamenerete bunene ngavana Kawira Mwangaza no mtu bakurema kureta ndawa masibitare kulukine bakuangavana Mwangaza na utumira mbeta Meru bura kutebatere mwandishi wetu Antoto de Kogituma nawe na ripoti. Bau ni atongeria banthuki mbithi ba Gen-Z o amwe na aciari bao baumirite kuthithia maandamano ja makire na kinya kumeneria bunene gavana wa Meru uria bakuga atithirite agita ngugi uria kubaterie na bu ni nyuma ya sibitari yao kwithirete na ndawa na kinya utongeria bwa sibitari iji butigwita ngugi bwega na bu ni kuringana na karibaba bakothine ireri wandi ya Bogeta ya Bogaiti Southimenti antu baba baraja bonde makabe na maruru no ndo sibitari ujo ejo rekali na nti kwenda kwaya ngoro nyingi ndena kwera ngabana ujo ngabana ora kumenyera timu ewe na yona ekugwithie wai na turigwa polytechnic ya Meru nire imbesa kenda ya wikira defense nikimbesi itu tumero cija kuthithia sibitari yeje antu bana bonde mtu ere wa mashini mana yatano kenda beta wikira ngabana defense atike kudionke Gen-Z we are ready to work tuka chapa miguu mwankara tukona haki yetu tukarete aja nkorokia miaka ere ukija gaje ukiandika Rwanda okira go tukagure na aria anga tukagure na aria imbio na ndi kuendelea na oni aja ante tonye ciacha kana ogwa na yo tutarithia mathabu atura bade kuba tumyo tara mathabu ogwa watonya kuja tara ni ate okarira mama no ndundawa totena cio kemsare gathiriria ndawa Kenya ringana na karibaba ni ati Nandi abejete kuotetera into biao nuntu gavana wa Meru na aremi kubakaria mberema management ya kodine girogine dispensary iyo yote iende nonto gintu kiambere management yeu into bila bionde bitonyaga yo ibo bega bayora bikumara number 2 in charge uraweza arunga Meru girogine dispensary eja gari mwende na mweri kweja ke kwandika report ikiona arwa twina muthuro jo munene muno tuga andamane mwanka ngabana eja tuthikire no tungabana wetu ngugire ni no gwaka manyomba gwaka ingoroba gwaka mbeca tumirite milioni kithumba sibitari ite na ndawa etwira no tutethia ogo ngugi kune kuga na wanga ndawa icigweta no tejo thingatiria aja thaizi ukejo mtu na muchumare aja no wetiro chwatete na skonge na twena dispensary aja dede kora gwambikirwa nkuniene ntewera ni netarendisi inkoragwe lakini mwere nieje twena rorobo nene mono bakiaria ciegie mbesa na cio bareaga sibitari iji akaribaba oni ko meimbitete mbesa 70 unkiandikirwa gauku mpewa ndawa ndagire ndawa ndagapendeka mwaga kumumunya 70 yetira na igauku ndagorira na 70 tora wande kwa gauku weta nane watoka gore ukwejete amwe na mbeca matawas eja gokaetero kamba kuria shilingi 70 ya gauku after watonyo wana daktari ukerwo tinda oirio nikijo ntuku yige shilingi 70 ja wana ndoma kuthinya ndere u wacho okambira tinda oire irio tisa sawa kwa undenda kuga atiri sibitari kirogina kimeka 50 na ere itura indispensary ni are bakirikiria bakuga boy bakwenda ugaruruku sibitari-ine yao na kinya nkuruki kuga okeja kwithira gavana wa Meru ati bathikiria bakethira bakimwania mwaka jwa 2027 waja na ntuku mugwanja na nchokerio kairi 7 days
CS wa Erothi ethira kuya cibitari atwikire muchemani tuthure mbondi enjeru etha ti u cibitari ne kare ingi uriko ne kare ingi ute sawa ne karugorwa ya rugorwa ibu karugora wisharumbia we are tired ngabana waraga korekia jare kuroba kwenda na beto ya kwenda na ntu batotegete rojo ogwa mama no katokwane ti ote mama rau miaki etano tumeteka tokoni kanto kanini waraga toshugurikira tu na gonyumene au miaki etano ikethira tokwangure mama ngabana ogwa na ntu tegosugurikira ekoro ni yakoro twagosugurikire ogeta mianke kweta etano re dia jojonge ntegokwana ngabana ndakwira batwe mama okeya kwithira ti tumio tuthingatiria oma bwetu ogwe mama tukakuthuroka tuthuronge Kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Tuta na mbele mawakili bakiti ndiye ni borete koti nene ya Meru kubatarege kireba kuwa ni status quo matongoreto ni wakili umnene Paul Mwite ni yambare urengi kura siamayani kegoe mawakiri ja KTDA ni bombita kwithirwo bakiumira na beta koti kuria koti yumbe kwithirwo kibera onderia ariti augaga status quo bungwa uria augaga ne atia ndeka wakimaita mkulima wa kuma Sende Kidongo na nadi tukara kisi mwai efarito ni mtu moto Jacob Mwenda munganya ura kuimuringi kura kuma ntura ya Michemikoro na ikura chichi ya director ba majani baba alingira kura tarehe 29 icio araretete gamba kotini akiuga gakurira ja Michemikoro itaringira ibatere kuringwa na ndakuwa director baba confirmwa na ndi koti icio nayo tariki 11 cia mweri wa mugwanja ni aejene koti kuwa atiri status quo iya kwa mantu ja karora ja kari na kwa mantu ja karora ja kari ja kakura cia rungitwa na ndi batwite mwakiri ba KTDA Electoral Commission na Michemikoro Tea Factory na directors baba atarirwe kwega kotini ku file application ya kuwa itwiro na taonda yongwe kuga status quo ri atia gitumtro we twiro status quo kuga jonto we kwethira kwari na igamba rya giti manja jiratu na Nairobi ne igamba rigotwa E254 of 2020 igamba riri augira atiri kuga ciarimi arimi Tea Factory cione ciarimi baba nini iringwe mbae mwisho mweri jwa itandatu mbae tariki 30 cia mweri wa itandatu mwaka juju na ndi Tea Factory cione ciaringe tariki 28 na inge 29 ciarinjo je na DNA ichi ya Michemikoro ciaringe tariki 29 na director batarwa na ndi Jacob arigwo kwina mtu mwa urarungamirite kura chief agent owe utanganiro no kura ciaringiro na ndi twa file application tukuga gatiri janji kana koti ne tukirie jonti na ri kwa na ondas iko file Jacob kigamba ri E08 of 2024 togwa koti ne tikire kure confirmation ya na tuku ya kumine idana mwari mugwanja de kigamba ri petition ni file to edre kodikirwa sondo gategera koti ire Nairobi ya manjanjira te ugira atiri ntuku 21 mbere kure iringwa ukageta decision ya operations kana ya finance ya Tea Factories na also ya KTDA na kuma aja na ndeko tiwa ciaringo tariki 30 director mwanga ba confirm endele tuku 21 na kuma au no mwanga director ba KTDA na bo bataro endele mweri jomo kuma leo na ndo kategora ora mipango ra bangi kura cha bateri koringo tariki 20 by 30th na yon director bo confirm by 26 zone 7 na Tea Factory chombe cha Meru na Chembu na chitare director rogeta na KTDA na ndio no kurara kadino ndo Tea Factory mweru ngikirwa kuringa kura kinyi wingi tomba kwende ya utara director ba KTDA atuko jaja rokiri tukae na wakili wojo Joshua Mweti mutoro kwa na wakili jo munene itawa po Mwite na wonke maita kwa kirwe judge na au atire akatekera public interest icho nene ngoki individual interest ja mtoto ukaire tega kodi kitangani na ndi yauga kure chenda benda ukonfirmwa ikamba ndaikenda kodikirwa chonto ategera majani ijo the land kanike into kabida tonde kureje kuona foreign exchange na ndiko kedwa sector we na kedwa na magamba tomba kuendelea bora na bodi kwa uda ichi kuri wande urone wakanya na ojore jenzi wete manto ja mera ja kwada ndikuru na aja na utukunya ki wada riba majani antu ba decisions ciao ibadikiro ibaye wakanya ro kona jaka ko no atire tuwe kuringe ne kura na kanya gutake NGM eta wa NGM antu batata ro bwaga na bo bakurukitwe ibani
endi tuije bara bakorugitwe ibo antu batarite chonto jairie isi njiko bote akwaririe churio electoral area imichi mikuru direct otarirwe antu babaringite kura bari 77.134 which translate to about kibaba taringire kura ke that's factory ni antu only 452 ke that electoral area antu 452 antu almost 1700 baringite kura na ande antu 1700 boto ko ibatikirwe chonto wenye Na tuta na mbele madaktari ni bayanite ntuku 10 kiri thirikari ya kaunti ya Meru kuingirwa mawira neyo na kirate upasoke mugomone marikwetu andito MC Mbutonga nwewe na ripoti yetu bariuga nĩ banogete na batiũmĩria kaĩrĩ ya county and government of Meru ya thwanire batu twaka no torongwerwe na twakira ki na kila tukua batu tukona gabana ina wakarangi muno cibitari cietu na nakuya wakacioro bingi muno ndene cibitari cietu lakini tukwira mu Meru batu tio toweta thina kioro ndene cibitari cietu twina cioro na nyoro komba wetu tumia kia muci na tutumira muci kingi na kio cibitari kinyeke thira ya kirangi na kutina dawa na kutina madaktari akungana utiro mwaje kama ya bora hadi ya lilia rangi au bora ni lazima kuthekona daktari ba motivated daktari bakungana na kuina dawa ikungana daktari na Meru County cibitari mwiri akwe kuingwa ni onto daktari ari retire atiko replace dai cibitari dispensary atu na chio ni almost 72 ila gavana wetagia karangi china daktari kumo daktari no kumtashinda no kwandikira no kwandawa no achachamana no kandika ripoti kwandikwa manzo yonse kwandika ndene cibitari ira kwatwika mwa daktari la atumbo kundume wako batewe twali ngembuge metoka Nesbit Mugendi yoni secretary wa kiama gya Kenya National Union of Nurses na notice ije tokwejana twina number of issues kana mathina jara tukorokirite na mbongere antu kaja katagwe tombuge ya deductions chetu ndoni chetu chia banks chiregete kwa mweri jwa 3 kwa kutha ije as we speak mandaktari betu batumba gweta then ya banks gweta kwa becha batumba gutumira cibitari cards ciao cia cibitari bwega no to kwa this delays pale na insurance covers sile iko bateria the corporate insurance batikomba gutetheka no to kwa this delay in deductions na mantujeja gutuma tukaiyirika zaidi na bakaigo batikomba gutetheka baleta ndani ya cibitari cietu bakachokwa kana bakengwa jadaiji twina number of officers barabarikite guturingira thimo this morning baba kujiruka ndani ya cibitari cietu pakitutwara utungata especially the private hospitals ile ndani ya Meru County na bakara gutetheka niyo tuguita notice rasmi kuga tukonoga na tutetera ringi tutetera antu betu bendelea kumia jonto position ira twene otha iji katukoromba mbeja cia gututete jonto ja muchara tutena muchara landlord siba kwenda mbeja baraba kwiri kuria school fees baraba kwiri kuthiria mantu jangi mantu jara jate kumbikika kogu tugwatene all of us as workers that we are ready to move out twetayari kuma tutige cibitari uchikalio tukachuo tungata tugatetheka na inya antu ba ndiko kwega baraba mbogo tutethia twenge tutigeria nini tukinya twakinyeta na thirikari ria korukite antu jako ni koromba bia korea antu betu tona twanjire kuthiruka nturene kuma next week kana next week but one kumenya tukorewa imbara katwale makomeria na daktari bara bakwenda inya kweja kukoba ukabata marando sibitari mbingi muno tukoperate na sibitari mbingi muno cietu itiona tingwe according to standards ile ikwendekana kwina dispensary 72 ili kuna ni wanas mtu kwareta seminar sibitari weka ingwa mtu kwareta bankine sibitari weka ingwa mtu kwena musama ni committee eka ingwa na mtu ponto bote ngwe kurito kuo no na ito kaleta tuibera that is against the standards with your health organization na mtu ponto
itarura kinya utina cio kethro atie to hospitali utikilini kwa so kethro ipo utina daktari kethro ipo utimuritingwe wa hospitali kethro ipo na nga community health volunteer no atimyo gutethi no ntwate no mkuntu wa kurifa nĩ kuma ndene ya mũtindu wa Njoka Ngangi arĩa mandaktari baugĩte bakũrĩkia kũnoga na nandi betĩte gwĩka biathagi biao nthiguru na batithirwo bakiendelea gakairi nuntu bakũthangĩka. Mbita MC Mwitonga ngĩkũripotera Meru TV Northimenti. Riboti tukinyithia muthia yo nteto cietu nkatho simonyekirwe muleithiri na kiribara bonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera kaita katho ngiko yuri ni tharimo bia urungu mwenenya mitabatiri mbabu.